Biyag ti tao. Hello everyone! Barumanan nga episode ti drama ti may patangatang ita. Ngayon kami sagot kada kayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoy te Drama. Kumusta kayo manan? Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal may sangawan labas. Ngamsak bay na hello mampay ka ni Maymay Hernandez, Mirno Cristobal ka ni Salimar Sabado. Katita, intay nga ro dendenggan ti episode 334. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, tatang, asino ka di manan timawag kada kayo? Ni Nena ka di manan? Why, Gloria anak ko. Namdamagan na kaano ti pumpun ni nanang yaw. Ay, ibagayo ta uray saanan nga umay. Awan matlang ti may tultulong na. Gloria anak, saan ka di mo't akasta ti panagsasaom iti kabsatyo ha? Ta saan ang makaayayo ko ni nanang yun ay ta, iso ti makangag. Ay, basta, jak kaya ta makita ti panagrup-rupan ni Nena. Mapantayo ka di ijayan ni Lolo, Nanang? Wen anak ko, mapantayo atendaran ti pumpun ni Lolam. Nagsagana ka ta mapantaitan. Wen, Nanang! Dumanon kayo, Nena anak ko. Kagyaman nakta nakaumay kayo. Adda kami, Lolo. Agmanuak. Wala pa. Wala, umay kayo. Sumrek kayo. Naimbag amalang mo manang Gloria kan manong Lucio. Adda kami. Awan baby ang mino, adda ka man, wano awan ka, Nena. Tamanipod na tayo ni Nanang, linipat da ka nakabsat mi. Ha? Gloria, apayakas ta ti bagbagamit ti kabsat mo. Saan ko akabsat day tatatang? Awan ti kabsat mi akasta. O sige, tasikaswag pa nagitagsang puta bisita. Pasensya mo ni manang mo, Gloria. Nena, aning ko. Kastan sa talaga ti ugali na. Ayos lang manong Lucio. Kanayon ko mo't maaw-awatan ni manang Gloria. Nasaya at nga rod no kasta. Wala, dito kayo pa. Inak asikasun ti pakaita naman ni nanang. Sige lang manong. Nanang, apay ngagpungpungtot nga Auntie Gloria kan ka? Ay, jakman amu anak ko. Bay ang latan. Kasjay at talaga ni Auntie Magloria. Apay nga ta nga aging gaita. Kasjay latat ti pungtot ni manang Gloria kanyak. Manipod nga min ubinga kasjay yung titratong kanyak. Ay, Nena anak. Jak amo no ti makagapo. No apay akas dyan ni manang mo kan ka. Ti madlaw ko ket nakaruulay ti apal na kan ka. Allah, anya ko mga iti apalan na kanyak tatang. Ket agpapada kami met nga impatigyo iti day dinanang. Idobing kayo nga men. Sikat ti kanayon at tutukan ni nanang yaw gap ti sakit mo. Dopay kasta, di namot binaybayan ni manong kan manang mo. Ay, hangam uray no kasta tatang. Awan ti mariknak asakit tinakam ken kuana. Uray kas di ti trato na kanyak. Ipatag ko lat ta akabsat. Takabsat ko ket nga rod tatang. Agyaman iti pan nakaawat mo, anak ko. Nawan anyaman na, tatang. Oh, apay. Anya pay lahang tararamidan nyo diti balay? Apay adi kay payla pumanaw? Dito'y kami nga agyan manang. Detang amin timbilin kanu ni nanang sakbay anatay. Anya? Ay, sana mabalinday ta ah. Awan ti karbangam nga agyan diti balay. Gloria, nalabas na ita pa nagsasaom Kabsat talata ni Nena. Isong ada karbangan ng agyan diti balay. Nga manong Lucio. Sumardeng kan ko na. Di ta kayo manlangan? Manong Lucio, agyaman nakitipan ng sakit mo kanya. Awanan yaman na ading ko. Talaga saan may parbang ter aramida ni Gloria kin ka. Jakman na mo. Taks laki maro ti ugali na. Manipod idi naawan ni nanang. Nga manong, ikarkararag ko.
Asapay ko ma, tama ipatignak tumutla ang tikabsat ta. Di ka maawanan ni tinamnama ading ko. Mamati akas tantumot lang ti mapasamak. Wen manong. Anghela anak ko ha. Mapanumanayban ni Lolo. Mangantayon. Wen nanang? Kan ayabang matanda uncle kan antim, wen? Wen nanang? Auntie Gloria, pumanaw ka man iti sangok. Kanawan karba nga mamangawag kanya kita, auntie. Ta saan ka matakapkapin ano? Ha? Auntie? Gloria, saan ang nasaya at dahi tangar aramidam iti uping? Kita mo kat mabutangan kan ka? Makapasurun mat namin. Nagpuskol ti rupa na mga wawag kanya kita, auntie. Ala ka anakan, umay ka. Mapantan itayan ni nanang mo. Tatang, kasapulak ti kwarta pagparepair ko itilugan ko. Ay na anak ka, kanaw dawat mo lang dinaminsan iti kwarta. Ang dawat ka manay. Kat kasapulak nga rod. Anyat mabalin ko ngay. Nyalawanan. Oh, lati lang tinabati ang kwartak. Ay, mangtad kay mo lagayam. Nagadupay la sa uyo. Manang Gloria, nangan ka ka din? Ape adamagang pailaan. Saan ay katulong ka dito'y balay? Pag serbyan nak dito'y balay, ilutuan nak iti kanak. Awan problema iti day tamanang. Anya ka diti kayat mo si Daen. Jay kay masan akan kanginaan na makitam i Jeref. Anya pa'y kuma. Wen, sige nga rin manang. Mabitlaang wen. Kandinak manawag-awagan iti manang. Ta saan nakabsat ti pangibilbilangak kan ka? Lolo! Apay-apaw. Katulong yu ka din ni nanang diti balayo? Ay saan? Anak ko ni nanang mo. Kanawan katulong diti balay tayaw. Apay ka diyan ay bagam na itaapaw. Nakitak ngamin itay nga ungungtan kan ibabaon ni Auntie Gloria ni nanang ko akas la katulong. Kan ilutlutwan pa ni nanang iti kanan na. Kasta ka day? Pasat siguro panangipatig na kanya antim na jay. Kasta ka di, Lolo? Wala pa. So, di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Diyan niya man na makitkitam ka na nanang mo kanya antim mo ay. Wen, Lolo? Gloria, apay adinawatan manan iti kwarta ni tatang. Nangusaram manan iti dinawat mo? Ay namanong, pinag-repair ko itilugan ko, Kanya ko matidakas na kat anak-nak mo't ni tatang? Nalambes kan. Nakitak tilugan mo, saan mo tapulos nagaraw? Awan mo't na-repair. Nangigas to iti kwarta. May saka mo't manong, pakialamero ka. Di ta ka malangan? Manong Lucio, apay kasla ada ka pungtot mo? Nalabas nga mintar aramidan ti kamsat taan ni Gloria, nena. Nay maglakit din tanay dumat ti ugalim kan kwa na. Ay, baybay amon ti kabsat tamanong. Anusan talatan bareng makapagpanunot tumot laang itinasayaat kat agbalbaliw. Sa pala ko maanin ko. Nena, anak, agsakit man gayap ti kamsat siya ni Gloria. Isa saan na rimrimuar. Ay, kasta ka di tatang. Anya nga iti sakit na. Agtrangkasaw. Ala sige nga rod tatang. Taibaon ko ni Anghela agumatang iti agas na. Kumusta nga itirik naman ang Gloria? At iti kanam kan agas mo. Mangan kan, takalpasan na. Agtumar ka moten iti agas. Idisom dita, kat pumanaw kan. Saan ka kasapulan? Sige nga rod manang. Agyaman na kiti panangas asikasom kanimanang mauni na anak ka. Oren no kagurgura na ka as-asikasom latta. Awan anyaman na tatang. Kabsat ko latamot ni manang. Iso nga ipatig ko latta. Agyaman na anak ka. Auntie, apay abin mangon kayo. Umisbo kayo kadi.
Umay kayo takibinan kayo. Pumanaw ka man. Hindi ka kasapula. Ha? Ala! Auntie! Nanang! Lolo! Umay kayo! Nanti Gloria! Natumba at napukaw ng tipot na! Apay, anak ko! Apay yan! Anyat na pasawag ka na ang team! Bigla matlatan na natumba. Diyak mo Ay, Tatang! Umay kayo! Mangayap kayo iti ambulansya! Taitaray tayo ni Manang iti ospital! Hello, Nina anak ko. Kumusta ni Manang mo? Natinggi ni Manang, Tatang. Ang mayatan. Obserbaran lang dagiti doktor. Barang ano makaruar mo't lang nga dagos? Kasta? Ala, ano sam nga raw nga si kasun ni Manang mo? Wen, Tatang. Apay asika timang bambantay kanyak dito ospital. Asino kumapay nga iti daduma Manang Gloria. Katawa mo't sa bali amang bantay ken ka. Ayan damanong Lucio kan Tatang. Isuda ti kayat ko amang bantay kanyak dito eh. Siyak lang tinawaya amang kadwaken ka dito'y Manang. Adda trabaho ni Manong Lucio. Ken saan akabailan mo't ni Tatang ti agpuyat amang bantay ken ka dito'y ospital. Nagado nga ibagbagam. Pumanaw ka dito yan. Ana, Manang Gloria, di ka kadi agong unget. Agpaimbag ka kit di, tapno makaawid tan iti mabiit. Sige Manang tarumwarak pa'y. Adalamapan ko gatangan, wen? Sa dino tayo ni Gloria, ading Nena. Adamot dita silid na, Manong. Awan mat. Nakalukat ti silid na ang awan tao. Ha? Katno kayo may imbag na lang? Apay, remwar nga tan? Anak ko, mapukpukaw ti kwarta kiti pangidul-dulinak. Ha? Sino tinangala Tatang? Yak nga rod amaw. Anda kanin ni Manang mo Gloria, anak. Adan Tatang, nabarbartag mo't asim mangpet. Anya, apay ang nagbartag kat kaimimbag na laang. Gloria, si kakanay tinangalay ti kwartak iti silid kaw. Ay, di kay bastag pabasulat tan Tatang. Saan ko nga aramid ti kasta? Diyak maaramid ti mang takaw iti kwartayo. Amang ano dagi-jagi na tinangala Tamok nga isudat at itdug ti ima na. Di kag sao iti kasta. Sana maaramid ni Nena kan anghel at ti kasta. Amo ka na saya at ipanagpuspuso na. Kumakamu kayo di kay mamati kanyak. Ala, rumor kayon, tamaturog akpay. Napuyatan ak namin. Nalabas ti aramid ti kabsatyo. Kaslaawan ad-adal na ti kastyang aramiden na. Nakunayo pa Tatang. Amo ka ni Gloria tinangalay ti kwartayo. Isumot lang ti atap ko, Lucio anak. Ta naaramid na lang ti kasta kanya kidin. Pabasulan na pa indanin na kanang hila nangalay ti kwartak. Kinapudno na Tatang. Adagayim na anak kay baga kanyak. Nga ado kano ti kwarta na nga igat-gatang na ti arak. Ay na. Sakit ti ulo na yung akabsatyaw. Ang mala, ikarkararagan tayo latan. Tapat siya, adan to aldaw, ama amiris na, nagitibindot na. O ala, mangantayon, nakadasaran ti makan. Awan ganas ko ang mga kasango kayo. Isunga mo na kayon. Ah? Apay manay nakasta ti ibagbagam, Gloria. Bayan yun, no? Di na kaya ti sumango amangan. Mangan tayo kit din. Nalpasa ko na nga Nena. Umay kantay simpam tinanganakon. Aginaw kamot lang nga kalpasan na may simpam dagita. Wen Manang, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo dito kusina. Rumbang lang, takas ta ti trabahom diti balay. Katulong. Siya akong tagkidaw iti pasensya ken ka. Gapo itararamidan ni Manang mo ken ka anak ko. Sana nasaya at tikas jay. Tsaka mo na niya ti aramidag. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan latat dengdenggen na.
Di kay madanagan, tatang. Maawatak ni Manang. Pasaray pagbalinin na kapay nakatulong di ti balay. Ayos lang, tatang. Si dada anak mo't ang mga sikaso kada kayo a pamilya. Agyaman ako na nina. Nakasingsingpet ka talaga. Naiduma ti ugalim, iti ugali ni Manang Mau. Diyos ko, at tuyak manen ako mararagkan ka. Dawat ti pamakawan mo kada kami. No adaman saan mi anapuutan ang nagbasulan. Ken pagyamanan mi dagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Kidawat ko mamanen. Ti panangkul ding mo iti puso ti kabsat ko ani Manang Gloria. Tignayom ka diya, apo. Tapno baliwan ng ti madingar aramiden na. No kasano ti panang ipatagmiken ko, na. Kasta kumamot ti aramiden na. Ited mo ti kapya. Ayat ken ragsak iti nagbabaitan mi. Nabayagan nga iliwag ti pamatag ti babae akapsat ko. Manipod ubing kami. Kasdayan ti trato na kanya. Iswatig nayam ko mati kapsat ko. Apo. Hello, Manong Lucio. Apay nga awan tao dito'y balay? Kasangsangput may naggapo di palengke. Ada kami dito ospital, nena. Intaray mi ni tatang to na stroke. Anya? Oh, sige. Umayak di tayo, tamot lang, Manong. Manong, kumusta ni tatang? Apay, anya ti ko na ti doktor aya? Na mild stroke ka no. Ang nasayatan ti kasasad na. Naimbag ata sana grabe. Allah, kasta ka di Manong. Kasimot ni tatang. Huwag nga dating ko. Kumusta ni tatang, Manong Lucio? Nay, imbag man tayo may ka dito ospital, Gloria. Kunak no awanan pakibiyangam iti ama tayo. Kat amakmot ni tatang Sana ya, Manong? Manong, husto daytan. Saan kayo nagsinong bat? Agsaksakit lang aro din ni tatang. Sana nasaya at makitkita na nga agaapat tayong anak na. Ang mga nukumaro pa'y tisasaadan na. Oh, adto ti kanan nyo, tatang. Tulungan kayo abumangon, Juan. Ay, yaman na, Gloria. Kunak no awanan patigkukin ka. Apay ko mga awan. Ay, masyanak ngamin iti langayo, tatang. Diyak gayam kabailan ang makita ti kasta ka sa saadyo. Nga agsakit kayo. Iso pasensya kayo na. No nagalas timbak pakita kada kayo iti kalabas. Awan na jayon. Lipate mo nanak ko. Ket agyaman na kita nagbalbaliw kaan. Basta kayat kayong asikasuan, tatang. Agpaimbag kayo, Diyak kayat mapukaw kayo kada kami. Natayon tiin nami. Iso adida kami kumapay panawan. Agbiag kayo pa itinapaot, tatang. Ne, si kakadidayta, Gloria. Si katiagugugas iti plato. Apay ka di manan, Manong Lucio. Bawal aya. Awalim bagak bawal. Maragsakan lang ading Gloria. Ito yung makitkita ka parag balbali mo. Makapabang arik na ading ko. Wen kaya't ko ngamin amaragsakan ni tatang. Amo ka pa karagsakan na numakitkita na ti panagkapyata yung agkakabsat. Ay na, agyaman na kading ko. Tanaka-amiris kamot langan. Wen Manong, kat pakawanandak ko Mababainak gapo iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Ngam, sulnita ka amin ang nagkurangak, Manong. Manang Gloria! Aglutluto ka, Mat! Wen isupay nga aramidam ading ko. Siyak mo tagluto ita. Aginana ka pa'y. Ha? Bayan nak nga agtrabaho diti balay. Kas pang sulnit ko iti ado ang nagkurangak kada kayo. Manang! Amom ka di?
Nakaragrag sa ka kiti kasta makitkitakin ka. Uray siya ka. Kasta uray tiragsak ka. Kami, nagbalbaliwan to'y kabsat mo, anak ko. Sorry talaga kada kayo, tatang. Nena, pasensya kayon. Saan na maulit, dayjay? Pumiksa ak adagos, no kasta timang kan makitkita ka na kayo, anak ko. Kasta tirumbeng. Agkakabsat kayo, iso nga agpipinatag kayo. Wen, tatang, kat ulitagtagkid daw iti pamakawan kan kanina, ading ko. Manang, awan kanyak dayjayan. Nabayagan napakawan ka. Tanjak mo't nagimulmula iti sakit tinakam. Imbes nga agsakit tinakam ko ken ka, inkar kararagan ka kitdi. Kat ita, ala, nasumbatan ng tinabayagan nga inkar kararag ko ken ni Apo Diyos, manang. Naragsak ti pagtangan, no ayat ti agari iti kaunggan. Iti sabali abangir, nabilag ti kararan. Iso da problema agkamang kay ti Diyos na marswa, ta iso ti mangbayabay kan ka. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tag nina iti tunggal maysa. Awan kayo iti naimbag kan naragsak nga oras yu amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode a drama. Makablawa man pa ni Leonora Bautista kan dagiti gagayam na Marlene Mina, Charis Tangilid, Wano Tangilid, Feli Fiesta, Soledad Valencia, dita Binalunan, Pangasinan. Kaya ti tayo nga ro dendenggan ti episode 335. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Aginanataman pa Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iji-igit ti kalsada? Ay, ni Jason na ita anak. Anak ni Perla ni tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na aglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsak ngamin, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas, kan nagagat. Taurin mo sana makakita. Kabalan na latat yaglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos, kan nagagat na ita abalasang. Taurin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latal ni nanang na. At dagayan napintas nga anak ni Nana Perla. Wain, itala makitam ata nabayag kamot ngamin ni Jay Sudad. Kan kadagito'y la nagsumlina dito'y ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayo. Kasta ya tatang? Nyala, ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipngat ka di titangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnos tan tilako ta, tamangan kit din na maabutan tayo titudo. Kat mabasata nga agawin. Ala, wan nga rod ading ko. Iyawat munday tapangikanta kadagi tilako ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawa am nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta amapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wen manang, tanasapa tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasit ti napaglakwan ta. Wen nga rod ading ko, ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersena ni Nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw?
Mabalin ka day nga igatangan na kiti sabay jayan da Jessa. Di napinta sa bulsak ngaglaklakaw, tatang. Uy, nanak. O sige, tatang. Gumatangak man iti kape, nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw. Una na. Hindi pala na minsan ngal daw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasen. Ay kat mayat nga ron, Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laang, Baraw. Hello. Naimbag ang sapam, Jessa. Siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatangak man nga ro dito ilako yung asaba, Jessa. Mabit laang Mano akilo ti gatangam. Oray 2 kilo. Naglaing kamot tan. Kaba alam nga alaan ti sabay tayan na, nga oray saan mo makita. Walter. Takabisado ko, nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Natitibayad ko. Sige, agyaman na ka. Sige. Agpakada akon. Tamangan no urayan ni tatang ko dito yung pagatang na asaba. Sige, agyaman akmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya? Mayat matiisam na kan ka, manang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mat ngamin anasing day jay. Wen nga rod, manang. Kan amom, nagwapo pa'y. Kan natayag. Kasta aya ading ko. Kat, anya ko maiba. Awan, ibagbagak lang matatap na mo, manang. Kumusta nga iti pa naglako yu iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang. At damat naglakwan mi Nalaka, nasaya at nga rod, ano kasta? Bala, umay kay nga rod ang tamangan tayon. Nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka di agnagan iti Walter, anak ko? Nanang. Awon, naglupas iti kinapulis day jay. Kasta ka di, nanang. Madlaw anasingpet ti panagsasauna. Talaga anasingpet day jay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamat kan ka, Mang Walter. Ni, si Kamat Gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baala ko, Jessa. Mano akilo ti gatangam? Gatang kami na naitanabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin daitan. Ay, payanagan uti ginatang mo asaba. Nimbag no may busta na ita. Ang mga no madadaan. Ipadawat ko kan nanasita tinaduma tatang. Kan tapno da pundoyo Ta amok a paborito yo tisaba. Sana bale ta hapray paimot tinaduma. Sabagay mat kadi Nanasita, padawatan kay man iti saba? Nay, apay, naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabaala na kanan amin kan tatang? Ditayan da Jessa abulsak, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Nay, kaslaad da madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di pagtagilakwan da Jessa nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Awan dakas na ta baro akmat. Apay, asino kadakwada ti kursunadam?
Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa, nana? Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursonadam, nga oray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na, nana? Apay, di ka mabain, baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan, nana? Awan mo't dakas na, no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo na gumatang dyan anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpien na pa yun Ay kasta yan akaw. Haka nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amayat tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang Mau. Ay wag, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan nung amin tirik nana. Anya, nay, apa yun ngay? Naimbagang sa payo na Perla, aling Bella. Ay kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Wan ko man, nana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik nana, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon to nga rod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria anak ko, at damadlaw ko kin ni Walter. Kursonada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Jay aglakla ko iti sabay ijay igid ti kalsada nanang. Nanak ko. Kasta aya? Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na daken ni Walter. Idi pa lang mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti-type na. Isu nga agpapintas ka pa'y iti husto anak ko. I-chat mo. Agpapansin ka kankwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Piko tampaykit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulap tatatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursonadam ka na gadyag kabsat. Ha? Asinaw ti kursonadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Ay, jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Baro kamait kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga oray saan na makakita? Kat no isaw, ti pagarik naam iti ayat ako naam, di isaw. Sikat, tag desisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayat ka din, tirik naam? Walter, naimbaga na kun. Gumatang ka di? Mano akilo tigatangam? Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakin ka. Pasensya ka na. No, dito iti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak ken ka, Jessa. Ha? Narik na akong na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintirik nak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka. Kat normal ka ang tao. Awan diferensyam. Kan may saka pa'y a pulis. Apay. Anya ti parikot iti dayta.
balasang ka ken baro akmat. Walter, may saka a professional. Idinto ta siya kat bulsakak. Kan aglakla ko aklaang iti prutas dito igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko non yaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino kapay, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damait. Awan lapid iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabaw yan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas na ti bagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pay ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya di anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti day Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibiyangan ida, tandan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo ka di iti saba. Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di nana? No adda planom ang mga klon kin ni Walter. Ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan lasyak? Ibagbagada pa ikit di amabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na amutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni, saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Nay, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apayakas kiti bagbaga ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala anak ko, di mo ikan kano, timbaga nakan ka. Tapno saan ka ma-stress? Nasakit anak lang amin itimbaga na Nana. Ala, di ka paapektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nana. Kasta talaga ni ayat. Ado ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. Adalat tamot sa mapasaran Iso ang basapon nga agbalin ka na tibkaran ako. Mabainak san ang mga klangkin ni Walter, Nana. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak day tanak ko. Tano siyak, awan makunak kan kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kaskan kwa na ti pagtinagam. Kumusta nga yan akaw? Nagpariknakan kin ni Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak nga nagtamnay matireply na. Nuda dumakatam sa aplang pa'y tireply na. Anya? Iso nga hangko nga inti-texan. Sige tarom warak na nang. Nanay, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay. Adan nubium aya. Adan Kakaklon ko lang iti kalman. Anya? Agoray ka. Di adal ka day. Uwan nga awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen nak. Walter.
ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. Nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibiyang ko kanakwala, basta agayatakan ka. Agyaman ak, Walter. Ay ayatin ka man. Ha? Ay, agyaman ak tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawin di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mo't ama ikarikan kwa na. Kasano nga'y ngagmarcha day jay, kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapanang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats kada kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang idagararam ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ita, nagkasar kayon, agasawa kayon. Wan nga rod nga uray ado ti maibagbaga dagiti ka. Shhh, di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal dalang day ta. Mangan kan apay akas laglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, Nanang. Anya, kat amo tinobium day ta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na kon idinaamuan na nga masikugak. Anya, apay ngay, ay saan amabalain? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang-panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata, masikugak matan. Sapahang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin anak ko. Babae timpas ngay mo anak ko. Hangam, apay ngay akas tati itsuran na. Saan ba't anormal ti bagi na anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas, Nanang. Hindi jak amo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay anak ko. Apay ngay akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din day ti anak ni Maria? Wan barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuwayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apeng inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot ngamin barok. Awan payong mi. Iso nga inabungak. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mat, Nana. Alaak man, dahi ti agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan kada kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, Nana. Linipat min day jay. Agya madak ano kasta. Maragsakan para ken ka, Jessa, balasang ko.
Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingpet alalaki. Wen anana, manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wen nga rod, yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Di kagisawang iti pakasaktan ti pada matao. Ta high-tech itan ti bagbagada karma. Plan-planwan pailaeng ngam nakasaganan ni karma amang darukan ka. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan di sabalimanan a drama. Wano pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos timang tarabay, iti tunggal maysa kada tayo amin. Musta kayo manen, makablawan di tunggal maysa iti naragsak. Kan ay magngaal daw. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro nga episode, makablawan pa ni Belinda Ramos, Imelda Cabang, Imelda Velasquez, kani Sherry Luwakit. Kaya ti tayo tengaro dandanggan ti episode 336. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanula kayan day siya anak ka. 15 ang samatan kat. Sika ka 25 mo pailaan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita? Wan matkit di Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga adda anak nasan aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balo, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minan tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi ang istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho kas katulong ti kabsat na. Sige nanang agrubwata kun. Adda date meet na. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na yo tatang. Ag-date kayo iti day siya arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon, ngam iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang manan na nagayatak iti kastol sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa, tadi na kay saktan day ta arubi. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro anak ko? Nasaya at mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan Uwan anak, agteksakto ken kano paawi na kaon. Nalang arod, good luck iti date you tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mo, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya ka, Ruby. Mala, agtugaw ka nga rodan tagordertan. Mabisina ko. Anyate kayat mo akanan. Daytoy, kan daytoy. O sige, siya kung ti makaamong nagbayad. Rumbang lang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na ang Joan ka anakan. Adda relasyon na tatang mo kan ti sigod akatulong me. Wen Auntie Mila, kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kanong arod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't naragsak ni tatang, auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan tag panunot iti negatibo ka anakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, auntie. Jak baybayan ni tatang.
Husto dayta, Joan Kanakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay anak ko. Ni, apay, anda ka di bisita yo, tatang? Dito yun ngagnaid ni Ruby. Anya? Yawid yun diti balay tinobya yo? Anda ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa iti may sa abulan sipo dinaklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito yung agnaid. Tapno mabantayak. Amangan no agawan di sa balay. Ay, tatang, nupod no ngay ayatan na kayo day dya, Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan ngagnaid ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang patam niti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo iti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kade akayat mo tagnaad itayan tinobyom, Rubey. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaada, saan akong nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang, takanayon tayong tong ag-video call. Hindi mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga rodin nga agimpake. Tamasa pa ak nga agbiyahe inton bigat. Ne, nakaumay kayo matanti Mila? Wan Kanakan. Taumay ko man itad to'y sobra aprotas kan natang. Ay, agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo, Kanakan. Ay, wananti, tadito'y nga agnaad tinobya ni tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbay apimano ni tatang, imbilin nang agdalusak tapno nandalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas matan. Yawid nan adagos. Ay, wen nga roda, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Ayaman ka medyo, anak ko. Italaang man na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Jakmat namnamaan nga agsubli akmanan iti dayto ang lugar. Manang Ruby, sapay ko maata di mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit timot Joan, anak. Sana maramid ni Ruby tikas na kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? When, David? Oh, nangag mo anak ko. Wen tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga tagluto akiti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo amabisinan. Naimbag man, taimay ka, David, ating ko. Kumusta ka matan? Nasaya at tama-tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen, manang. Iso, tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ating ko. Oray siyak manang. Jakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaragsak ating ko. Oray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mat nga edad ti pagimasarano tinapod nung nga ayat, manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay, ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat da ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsak yu adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasayat latamot Rubey. Anya tararamidom di tangay. Siyempre, doon niya ak dito'y nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone,
Kan mangmangan laang tar aramidak dito eh. Maaramid ko ti kayat ko. Taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mat gayam ti biyag mo dita anak ko. Katwan mat ngamin nanang. Kunak tumot ngamin kada kayo. Adda kwarta ni David anobyo. Kaano nga rod amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David nanang. Apay, naibos ka din ti kwartang impawit ko. Duwagasot laangan tinabate. O sige, ag-message sakto no adda manen isend ko ang kwarta nanang. Ha? Ay, nanang, ni David sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mat na nasapa ka si Mang Put, David. Wenta nalpasadagos ti trabaho mi. O sika nga, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat. Nagbuybuyak iti TV, kan nagsel-cellphone. Taawan mo ti daddo mga aramida. Ni Joan? Adda ka no klase na. Nangaldaw ka rin? Nalpasan sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manan ti aglaba. Masadutak ngamin. Katwala. Ala, iruar mo nga runa nagiti malabaan na siya kung ti makaamo. Igalgal mo anasaya at Uy, di ka madanagan, sweetheart. Api asikat naglablaba tatang. Kabalak mo tiaglaba, anak ko. Ni manang rubingay. Anda iti silad May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano andaman sa bala kachat-chat nan. Ay na, may amon anak ko. Manulang madakawas to impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabangan. Uri aglaba kumamot ni manang Ruby Tapno makatulong kumamot dito balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo anak ko. Ang mga numangag nakakat masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka. 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga minidyo, ani ti pagbayad na iti pagadalan da. Anya ka lakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gas-gastos niti balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nitoy? Ikanak iti 10,000. Taadda pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti ka sa pulak kunak lang arudon. Maawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo data 5,000 mo? Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin na ikaw na 7,000. Kumusta mo nga ni Ruby J. Balayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di saan kami uneng agsarasarita. Diyak man amo. Kasla saan kami agka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kankwana Agkulkulong matitiseled da kan ni tatang. Sa larong warnumangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramin. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay matikas nga aramid nan kaanakan. Wen nga rod Uray ko man magsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Ay, itatanda ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo nanang, no day tala ang tinaipaw-it ko akwar tayo. Kunak man, no dakkel ti sweldo ni David. Dakkel, ngum itid na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya? Masurunak nga rod nanang. Intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na langan ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Adda iti silid ta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya.
tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan nalabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abanom? Dayjay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agungat Iba kami tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka lakayan. Anay ko, di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa eh. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Ano nga ro tiping-ping yu? Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamot day siya, Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di ti kasta kada kayo. Di na lang na-control ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasiyo, tatang. Sa dino tinapananday siya, Ruby, tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo to, adda kasinsin narak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysaya at no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Ngam, ay ayatan na kayo kadimat? Da kayon sa laang matagsakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang? Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabahom? Pasensya ka, naskan ngagtrabaho ka, mat. No kastamot lagayam, agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka ita na. Husto ti anak ko. Kwartak lang ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamot ti pakpakitam. Siyak tagbali nakakaasi. Diwan, si kalaang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta? Ada pa'y gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno amom. Guwapo kan ubing dayjay ngam itisika, ha? Anya? Kumusta tirik nam, David, ating ko? Nasaya at latamay manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabang ibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam da ita. At dadagos ti reserba na. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita, kit andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanak ko na ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, tasinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrabyan ta. Nakaawag kayo, mat, nanang. Di ka mata nagipaw-paw iti kwarta, anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot, abalay dahi tayam mo. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang.
Kat, aking balay nga ro ditayan mo itangay. Ni Fidel, nanang. Iso tinobyok ita. Ha? Ti ko na siguro day tya alakay. Jak kabailan tiyag sapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Robinita kabang ibang barangay tatang. Ayan siguro ni Fidel Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Iso adakkel ti atap ko. Sigud siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasayat ket dit, awanan niti balay. Sipod pimanaw, nagsumlay ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulok, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang iti nararamid mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan, Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Ta nagbuybuyak iti drama. Anya? Di kagungot Ta sino kumatisa na makaungat no kasta? Amumot agarden tinagapwak. Nabambanugak. Ngam awan baka na masangputan. Kunak man no pagbalinan nak adon niya. Apay apaglutuan na. Di naksumba-sumba ta na kasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ngay, Fidel! Di naksumba-sumba ta na kasta, ha? Manuwal daw mula ang ditibalay ngam kastakit din tipakpakitam. No kastamit lang! Pumanaw akon! Agsin na talangan! Pumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan di sadot akaskin ka. Jak na yung pagaro bakasta ti ugalim. Rubey, anyat na pasamagkan ka. Apay adi mo imbagang agawid ka ita. Kanan ano taping-ping mo. Kinabil ni Fidel nan. Anya? Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulos sa sinaktan? Ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kuha na anak ko. Sigurado adi na kaya't makita day ginanang. Nang ronak nakita na ni Fidel anang sukon kanyak iti. Kat awam madakas na ano padasang. Anyat amaw. Ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kuha na. Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain akon. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanyak iti kastaunay. No makirelasyon ka di ka mangloko, na sigurado nga iti udi na si kanto matlaang dagkorno. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless!